mas penin sabla officialin kinlim chalaya notification dung zuihin government initiative scheme khat hong so in chi PM Viswa Karma ki din chi meaning pen chu ipikitin ham sanskrit baw ham ipi paw ham long tul ka het bon yang la chi ma chi scheme in tup adoi hi biam ti le ki ga mu don le ki ga het don hin mi bol thi dan sei thei dan ek chom chi abang chu mystery cement deng thim amen abang chu carpentry thim amen abang chu pun khui thim amen abang chu ta chu I bol thei dan hi zat chom chi a hin chi scheme in tu badoi pian hi example ate ka nan carpentry thim am khat chu carpentry na chu tong no ma jong le a machine ding I think not zol na ding hen nang pai cha hen nang IP jong le ki cho zo lo sum le pai ha sat zia in sung din mun ha sat zia ki cho zo lo ho chu government chi hi register ga ki bola hi le loan jong pi thi ham sang som ni ke pui som thum ke pui ti chaman adei jan dan adei man angai chan dung zu ya chu government ga ki thu pi a che ma athil bol thei ni lam ama skill ama thip na lam pang chu government sum le pai them khat loan ga pi a he chu aman he cha kuna cha ma hung ki to dal thei ding khat le ti a scheme hung ki wong hen a hin chi hi a thim lo tam ta emuin yainem ti le ade senin chala notification dung zu hen Tamenglong district SDO to sim ma kuna notification hung he che ausa out khosong authority chairman secretary ho khat ani in yung phone wen ei hung dong jiu hi ti chu abon wa he khat khana he ka sei pi jing thei lo ding ya che cha video a he chom cha ki ti jong them khat dong sau deu mai thei hin a je chu I het chit tai deu ka dei ya chu a chai chan vet deu hin A to Z rong chu A to Z na he team thi ni wa chu kan sei ding hin chi sa pa wa ki sun hin sa pau wa ki sun hi je chun he team lo khat le ni jong yum mai theu hin bang chun hung phone wen nang office in hin ngan si lo ham ai ti ai jong le het team lo je wa chu ta chun na gi lo hi jong le tum la pa nen ka sei chit nom chu cha hin cha thu ki su dung zui hin to sim SDO pan khosung mi ho village ti tiang le village a chu authority hin authority ho ko ma he na kho chu cha PM Viswa Karma hin register ki bol wen chin na bol na diu chun anuya CSC ho ko ma hin bol theu hi ti a SDO in hin thon no hin chi hi ki ho ei ngan siu ki ti le nang hon na chi diu naga register naga bol diu ti a ki ho ei ngan siu hi pun nang ho chun nei hin contact diu ka kile sa na ka sei wang hi pun a hi ding dol ta chu nei hin contact diu na kho wa nei ko no mu wam ko ma no no mu wam he chi lung zu ya chu na hung wa hele registration chu ka bol pi ding ni ko yong lew nei ko dung zu chu registration bola chu ko ding ta bang chu hi chun chi hi ki ma khu da nang ho chu nup lo sa sau ai lo phat le nup be lo sa wa chu ken nang ho ko hung zol lo wa ko hung register bol ko hung bol diu ni pu ti lai ka la chu a hi ding dol che chu ka ga sei hin koi ma kanui si na ka sei jong he pun koi ma chu ka khat na ka sei jong he pun e cha notification dung zui che na chu ka sei hin ye ti chu ya chu khosung khat khosung ji registration ki bol dan hi zat ni hin khat hi khosung chu khosung chu register bol phot ding le register bol chai ting le a khosunga mi ho chu ta bang thip na nei ham ai lo le che khat chu village register khat no min khat chu artisan register khat min artisan ti pa chu individual a hitan e ma mi mala hin village register khat pa village register ki ti khat chu
achum se min he chu khusung chu register bol phot ning ting le khusung mi chu tabang bol thei hin tabang ti khat chu ma cha hin cha ke kamin hi number serial number 8 na hin ka phone number chi recharge ka bol lo na so na hitan ka phone number hi khat pa hen hi ki contact thiu hin kui tabang ka phone number ni hum contact nom long le ka phone number ni ho kom chun hum kila win lang aji chu cha hin hum call long le chun nei call do thei lo diu hi ji chun WhatsApp ma wang chu ki text thei hin ti chu hin ji hi abol ding dan hi ti kha ni Aadhaar card to mobile link nei ngai he ma sa pe na cho Aadhaar card to mobile link nei ngai yin ting le ti jo OTP hung de hin Aadhaar card to mobile link ki ti jo he thim lo lew Aadhaar card ek ki ka ma ai lom khat le ki kap lo nu nga update iga bola mobile number ip pa cho he ai lom khat le he che mobile link nei lo ho chu tu le tu din munai thei lo hin he ti chun mobile link chu na head nom long na head nom de hin killing lo ham e ti jong chu ki hil pe diu hin iti dana iti lam panga ki vet thei diu ham Aadhaar card ta mobile chu jong chu hung sei pe diu hin tin ama sa pe na chu na Aadhaar card to na mobile number killing chai ting le fingerprint ngai ding fingerprint pas kan choi ding hitan tin ti chu hin nang ho akuna na bol thei nang ho akuna apoi mo pen khat chu Aadhaar card ta mobile link pa chu hin je pa tu link lo wa hele post office ho along hi link thei ai thowin ai lom khat le Aadhaar card kap na wang chu 100% je cha wang chu ki link thei hin mobile to Aadhaar card chu jam tia Aadhaar card ke kap na gam thana hele post office ho along hi link thei hin post office ho a hi post office bang khat hi ai thei pu na bang hi ai thei je chu ya chu he cha tong chu ki link thei hin ti chu hi je chun hi che i phone number to Aadhaar card killing lo ham ti het thei na ding chun ama sa pe na chu abai lam penin Play Store ini su kai cha hin Play Store omin Play Store hin a hin search hin my Aadhaar chung pe na he my Aadhaar he ka me leo chun cha hin m Aadhaar ki ti hin ken install ka bol tan install na bol lo lai leo cha hin install bol win lang install na bol chai ting lo open me win lang open me leo chun sorry privacy protection omen che ki mu thei pon tin back bowling tin ai website na ku nen lu nen tin cha hin UIDAI ji win lang Google Chrome ham ai lo le Google Chrome ma kunen UIDAI ga me win lang cha hin ga me leo tin cha hin a website hung tan tin a website hin UIDAI hi me ki leo chun cha hin aban hin language select na min tin English select win lang English aban ting le cha hin tol leo chun check Aadhaar status amin tin check Aadhaar status he me leo chun chen po nen tin cha hin min tin ti hin amin tin cha hin anulam to su check Aadhaar validity hi me leo chun cha hin Aadhaar number me un nang ateng le anu ya hin captcha me leo chun example a ke Aadhaar bang cho ate ka nan 628665175905 ye ke Aadhaar number hin teng la captcha cho 55B5N8 he je captcha he hung ki dung jo na me diu hi tu a ken ka me khel hin na me diu ti nai pon he je captcha he just one time hin je zo teng la hung ki khel ki ding hin he je captcha a ki dung jo na me diu chen proceed me leo chun
sen proceed me le tun ti nung po en tin cha ka phone number 688 na ki chai hi chi ka phone number ki link a hin phone number ki link lo chu cha hin null ki ji ding hi NULL na null ki ji in tin hi chu tabang ho chu phone number ki link lo hin ate na chan ki link rong le ni jin phone number na choi pen pa chu hi nam hi lo ham example la 688 na ki chai hin ki ya hi chi ke number hi lo wa koi number ham khat a choi jong ni ha ta lo ham ai lo na phone number a thi ham hi ta le tu wa na choi pen pa chu update na bol ngai hin hi chu update na bol lo wa hi le OTP hung ding hi ja chu he nge na so pi na nu na pa ham ai lo le na u na naw ham khan choi kha ai le wang chu kho de pun chu mo ko ma OTP la thei ding hi po le OTP la thei lo ding din mun hi a hi a hi le wang chu Aadhaar card chu update kitile mobile number chu update na bol diu hi chu dung ja chu chi la thei diu hin hi chu hin a chom chakhat nai ga se chan chui hin tin exam tia sei hai mil ai lo le het thiam thei lo ai le phone a ku na yong chu phone call ham ai lo le WhatsApp ham khana ku na ke tu the hin e video sim chan chu hi ta